Hi guys, खुलुमबाय कामसार बरासिन जानायफोरनि हिसाबै खोब गोसो बरायगोननाय जाबाय दिनै मोनसे हाबाफारियाव थांनो ओंखारदों बे दुलाराय बाथौ बुथुमनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव खुंनाय खुंगा 13 बोसोरारि जथुम्मायाव थांनो ओंखारदों रायजोफोर स' गोबां एक्साइटेड आरो लोगोसे गारियाव थांनाय जानाय नङा आं बाइकजों थांगोन सानै आरो आदा सासे दं स' रायजोफोर नोंसोरबो थांबानो जाबाय मानो होनबा बेयाव भारत हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथां फैगोन स' बिनि थाखायनो बयबो थांबानो जाबाय स' नायबानो जाबाय स' जायफोरा आंनि चेनेलखौ नायबाय थायो बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर जायफ्रा गोदान फैदों आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो लोगोसे नायबाय थाबानो जाबाय डाइरेक्ट आं मेन गेटनिफ्राय देखां रायजोफोर स' दायो आं न'निफ्राय ओंखारलांनोसै ना बाइकजों थांनोसै बाइकजों मेन गेट हाब्बाय जों दायो चेक करबो ना बेटे नायनो होदो बेग हे कोना मोबाइल आखौ আছে চার্জার আছে দায়িত্ব না দেখাব লাগিব ন ভাল না দে দে ভালে ভালে আজি না দিয়া আজি আইছো দে এবাৰ সিধা লাইন দে আপনি আহি আছে নেকি কেদিন নাই মই আজি আইছো বাকি খবৰ ভালে ন দে দে मेन गेट सहैबाय जों दायो ब्रेकफास्ट जाबाय ना बिनानावफोर दे मेन गेट खुंगा 13 बोसोरारि जथुम्मा रायजोफोर फट' खेबना लाहैदो आदा साजायदों रायजोफोर पुलिस कन्ट्रल रुम बेयो बेथिं गेसफोरनि दं VIP guest room बेखौ एसे मोगथां महर होनाय बे जाफुंनायाव फैगासिनो दङ दा बे मोनथाम खामानिखौ मावनो हायोब्ला गमामायैनो बे एसेबां बोसोर गोग्लैसोना थानाय अथच जय आफा बोराइ बाथौनि जय आफा बोराइ बाथौनि खुलुमबाय भुजनफै नमस्कार আজি ঠেলামারা ঢেকিয়াজুলিত অনুষ্ঠিত 13তম বাথৌ মহাসভাৰ মহাসন্মিলনত উপস্থিত আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাত ভাৰতৰ তেজস্বী গৃহমন্ত্ৰী শ্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়া অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমৰ মন্ত্ৰী মাননীয় ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া বিমল বড়ো ডাঙৰীয়া বিটিআৰৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া ইউনিয়ন হোম ছেক্ৰেটাৰী অজয় ভাল্লা ডাঙৰীয়া লখিমপুৰৰ সাংসদ শ্ৰীযুত প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়া মংগলদৈৰ সাংসদ শ্ৰী দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া তেজপুৰ লোকসভাৰ সাংসদ শ্ৰী পল্লৱ লোচন দাস ডাঙৰীয়া ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰংগৰা নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া বাথৌ
श्री अमित शाह जी, असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, बाथौ महासभा के अध्यक्ष श्री खगेन रामचारी जी, बाथौ महासभा के महासचिव श्री गणेश देवनारी जी, स्वागत समिति के अध्यक्ष एवं असम के मंत्री श्री अशोक सिंघल जी, असम के माननीय मंत्री श्री यूजी ब्रह्मा जी, माननीय राज्यसभा के सांसद रंगनाथ आचार्य जी, सांसद वल्लभ प्रसन्न जी, दिलीप सैकिया जी, प्रधान बरुआ जी, गृह सचिव अजय भल्ला जी, मंत्री विमल बोरा जी, वरिष्ठ अधिकारियों, मीडिया के मित्रों, उपस्थित महानुभाव और आज की गौमा आरोस सामूहिक प्रार्थना में हजारों संख्या में आए हुए भाइयों बहनों और माताओं, सबको मेरे सादर प्रणाम। नोंथां मानखौ खुलुमबाय। सब भाले আছে একদম ভাল। আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত ভাৰতবৰ্ষৰ সন্মানীয় গৃহ আৰু সমবায় বিভাগৰ মন্ত্ৰী, আমাৰ সকলোৰে মাৰ্গদৰ্শক শ্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী উদ্ধৱ গৌৰা ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়া, বিমল বৰা ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস ডাঙৰীয়া, প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়া, দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, ৰামগৌৰা নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া, আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, সদৌ বাথৌ মহাসভাৰ সভাপতি খগেন ৰামচিয়াৰী ডাঙৰীয়া, সাধাৰণ সম্পাদক গণেশ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া, ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ সচিব অজয় ভাল্লা ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি মঞ্চত উপস্থিত সুধী মণ্ডলী, আই মাতৃসকল, যুৱক যুৱতী, বন্ধু বান্ধৱীসকল, সদৌ বাথৌ মহাসভাৰ ত্ৰয়োদশ ত্ৰিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা বাথৌ প্ৰাৰ্থনা সভা গৌমা আৰজত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই আমি সঁচাকৈয়ে ধন্য অনুভৱ কৰিছো। আজিৰ এই পবিত্ৰ অনুষ্ঠানৰ শোভা বৰ্ধন কৰিবলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আজি অসমৰ লগতে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত স্থায়ী শান্তিৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত আজি উত্তৰ পূৰ্বে নতুন দিগন্তৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিছে। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ দূৰদৃষ্টি সম্পন্ন ৰাজনীতি তথা অসম আৰু অসমবাসীৰ প্ৰতি স্নেহ আৰু দায়বদ্ধতাৰে তেখেতে আমাক সদায় কৃতাৰ্থ কৰিছে। মই তেখেতক এই পবিত্ৰ অসম ভূমিলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু বাথৌ মহাসভাৰ এই কাৰ্যসূচীত তেখেতৰ উপস্থিতিৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো। সদৌ ৰাইজক মই এটা দীঘলীয়া হাত চাপৰিৰে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক অসম ভূমিলৈ আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। ইয়াৰ লগতে আজিৰ প্ৰাৰ্থনা সভাত উপস্থিত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ প্ৰতিও মই মোৰ প্ৰণিপাত জনাইছো। আজিৰ এই মহান দিনটোত বড়ো সমাজৰ পিতৃস্বৰূপ বড়ো জাতিৰ অন্যতম পথিকৃত আৰু সমগ্ৰ অসমৰে পুৰুধ ব্যক্তি বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিও মই গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছো। বডোফাই বড়োসকলৰ সমস্যা আৰু বড়োসকলৰ অধিকাৰৰ বিষয়টোক সমগ্ৰ দেশবাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল। সদৌ বাথৌ মহাসভাৰ ত্ৰয়োদশ ত্ৰিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ গৌৰৱপূৰ্ণ এই দিনটোত মই বড়ো জাতিৰ অগ্ৰণী অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি ৰূপনাথ বসুমতাৰী আৰু সাধাৰণ সম্পাদক বাণেশ্বৰ বসুমতাৰী আৰু যিসকল ব্যক্তিৰ প্ৰচেষ্টাত
এই অনুষ্ঠানটোৰ জন্ম হৈছিল তেখেতসকলক মোৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। সদৌ বাথৌ মহাসভাৰ বৰ্তমানৰ সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদক লগতে সকলো প্ৰাক্তন আৰু বৰ্তমান বিষয়ববীয়াকো মই অভিনন্দন জনাইছোঁ। আজিৰ পৰা 3 দশক পূৰ্বে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা সদৌ বাথৌ মহাসভাই বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বান অতিক্ৰম কৰি জন্ম লগ্নৰে পৰা বড়ো সমাজৰ সংস্কাৰ, বড়ো সংস্কৃতি আৰু ভাষাৰ বিকাশ তথা অসমকে ধৰি দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সিঁচৰিত হৈ থকা বড়ো লোকসকলক সংগঠিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে নিষ্ঠাৰে দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে। এক চহকী সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ গৰাকী বড়ো জাতিৰ ধৰ্মীয়, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক আৰু পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতি তথা লোকবিশ্বাসৰ সংৰক্ষণ আৰু প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ দিশত সদৌ বাথৌ মহাসভাই প্ৰশংসনীয় ভূমিকা লৈ আহিছে। ইয়াৰ এক উৎকৃষ্ট উদাহৰণ হৈছে আজি আমি অংশ লোৱা বাথৌ প্ৰাৰ্থনা সভা গৌমা আৰজ। এনে এক বিশাল জনসমুদ্ৰৰ অংশগ্ৰহণে এই অনুষ্ঠানক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে। মই নিশ্চিত যে বাথৌ মহাসভাৰ এনে পদক্ষেপে বড়ো জাতিৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক জাতিটোৰ ধৰ্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাসমূহৰ সৈতে ভালদৰে পৰিচিত কৰি তোলাত এক বিশেষ ভূমিকা ল'বলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰকৃতি পালন কৰিয়ে বাথৌ ধৰ্মই এক বিশেষ ৰূপ লাভ কৰিছে। গছৰ তলত দেউৰাই বাথৌত পৰম ব্ৰহ্ম জ্ঞান কৰি কৰা পূজাৰ জৰিয়তে অনন্ত কালৰে পৰা বড়ো জাতিৰ প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন দেখিবলৈ পোৱা যায়। বাথৌ ধৰ্মাৱলম্বী বড়োসকলে শত সহস্ৰ যুগ ধৰি উদ্ভিদ অমল বৃক্ষ, 5 শিৰাযুক্ত সিজু গছত বাথৌৰ বেদীত অতি সন্মান সহকাৰে সুপ্ৰতিষ্ঠা কৰি পূজা অৰ্চনা কৰি আহিছে। বাথৌৰ বেদীত সিজু গছত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ মূল কাৰণ হ'ল সিজু বা সিজু গছ বাথৌ ধৰ্মৰ বাবে ঈশ্বৰ আৰু পৰমাত্মাৰ প্ৰতীক। বড়ো জনগোষ্ঠীৰ এনেধৰণৰ পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতি, ধৰ্মীয় আচাৰ ব্যৱহাৰে কেৱল ৰাজ্যৰ সংস্কৃতিৰ সম্মান চহকী কৰাই নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰো জাতি জনগোষ্ঠীয় মানচিত্ৰখন সমৃদ্ধ কৰিছে। এই বৈশিষ্ট্যসমূহক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাৰ লগতে তাৰ সংৰক্ষণ, সুৰক্ষা আৰু প্ৰসাৰৰ দিশত মনোনিৱেশ কৰাটো সময়ৰ আহ্বান। এই বিষয়ত গভীৰ উপলব্ধিৰে ৰাজ্য চৰকাৰে খিলঞ্জী আৰু জনজাতীয় বিশ্বাস আৰু সংস্কৃতি বিভাগ নামৰ বিভাগটো গঠন কৰিছে। মই বিশ্বাস কৰোঁ কোনো এটা জাতিৰ সংস্কৃতি আৰু ধৰ্মীয় পৰম্পৰাই জাতিটোৰ চহকী ঐতিহ্য আৰু সুকীয়া পৰিচয় সাক্ষ্য বহন কৰে। এটা জাতিৰ সত্তা চিৰ যুগমীয়া কৰিবলৈ সেয়েহে প্ৰতিগৰাকী লোকে নিজৰ সংস্কৃতি আৰু ধৰ্মীয় নীতিবোৰৰ সৈতে ভালদৰে পৰিচয় হোৱা উচিত। আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই আমাৰ যি পৰম্পৰাগত ধৰ্ম, সেই ধৰ্মৰ শিপাক শক্তিশালী কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু বাথৌ ধৰ্মক বিশ্বৰ জগত সভালৈ লৈ যাব লাগিব। তাত মই আজি বড়ো জনগোষ্ঠীৰ ওচৰত আহ্বান জনাম। এই বাথৌ ধৰ্মৰ পবিত্ৰ সংস্কৃতি আৰু সভ্যতাক জগত সভালৈ লৈ যাবৰ বাবে আজিৰ সভাতে বড়ো এই বাথৌ থানচালি অসমৰ 1000 স্থানত নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে মই 5 লাখ টকাকৈ আৰ্থিক সাহায্যৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰিছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ গুৱাহাটীৰ বাথৌপুৰীত যি বাথৌ থানচালি নিৰ্মাণ হৈ আছে, সেই নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈও আজিৰ সভাত মই 10 কোটি টকা আজিৰ সভাত মই ঘোষণা কৰিছোঁ।
ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ খিলঞ্জীয়া ধৰ্মীয় বিশ্বাস বিভাগৰ পৰা প্ৰতি বছৰে সদৌ বাথৌ মহাসভাত 50 লাখ টকাৰ এটা বাৰ্ষিক অনুদান দিয়াৰ বিষয়েও মই আজিৰ সভাত ঘোষণা কৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে বানপানীৰ পৰা, ভূমিকম্পৰ পৰা, বন্য জন্তুৰ পৰা আমাক ৰক্ষা কৰিবলৈ এই বাথৌ ভগৱানক পূজা কৰিছিল। এই বাথৌ ভগৱানে যুগ যুগ ধৰি বড়ো সমাজক আজিলৈকে ৰক্ষা কৰি আহিছে। মই বড়ো সমাজৰ যুৱ প্ৰজন্মক আহ্বান জনাম, আপোনালোকে যেন এই বাথৌ ধৰ্মে হৃদয় পূৰ্বক অভিনন্দন भी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। মোৰ লগত একেলগে কব, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भाई लाखों की संख्या में आप उपस्थित हो, आवाज ऐसी लगेगी क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, मुट्ठी बीच के प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मनोज भाई, आज यहाँ पर 13वें त्रिवार्षिक दुलाराई बाथौ गोथुम सम्मेलन में आए हुए बाथौ धर्म के सभी अनुयायियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। मेरे लिए एक बहुत हर्ष का विषय है कि आज मैं यहाँ पर सामूहिक बाथौ आरोज में आप सबके लिए, आप सबके साथ हिस्सा भी ले रहा हूं और प्रार्थना भी कर रहा हूं। मित्रों, ये देश अनेक प्रकार के धर्मों से बना हुआ देश है और बाथौ धर्म परंपरागत सनातन धर्म के साथ ही पला बड़ा और प्रकृति की उपासना करने वाला बहुत महत्वपूर्ण भारत का हिस्सा है। और आज यहाँ पर आपके साथ आरोज में उपस्थित होकर और तीजों वृक्ष की पूजा कर मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। भाई और बहनों, सबसे पहले मैं गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा और बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने बोडो आइडेंटिटी के लिए और बोडो की पहचान के लिए बहुत बड़ा काम किया। आज मैं भारत छोड़ो आंदोलन के 3 शहीद मनीराम, श्री रतन और लारेला कछारी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, जब मैं भारत का गृह मंत्री बना तब बोडो संघर्ष चल रहा था। तब मैंने उत्तर पूर्व के क्षेत्र के बहुत महत्वपूर्ण समुदाय की मांगों को समझने का प्रयास किया था और जैसे जैसे समान है एक शरीर है और तुरंत ही नए नजरिए से मोदी जी की समस्याओं को देखने का जो नजरिया है, उसके नजरिए से प्रयास करने के बाद समाधान भी हुआ और आज बोडो ने हत्या, बम धमाके और गोलीबारी की जगह विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इसको मुझे बड़ा हर्ष और गौरव।
विद्रोह दुलाराय बातो गोधूम 1962 से गुवाहाटी में जिसकी स्थापना हुई तब से बोडो समुदाय और बातो धर्म के लिए काम करने वाला संगठन, और उन्होंने ये महासभा ने बातो धर्म वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ जीवन शैली में प्रतिबंधित कर रखने का काम किया है। और आज मैं हेमंत बिश्व शर्मा जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि मार्च महीने के द्वितीय मंगलवार को बातो पूजा के लिए आसाम सरकार ने छुट्टी घोषित की। आज जब मैं तब बातो महासभा के आध्यात्मिक दृष्टिकोण यानी धर्म, अहिंसा, शांति, क्षमा और प्रेम के माध्यम से समग्र विश्व की और विशेषकर हमारे उत्तर पूर्व की शांति के लिए मैं आज यहाँ पर प्रार्थना करना चाहता हूँ। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, हमारे देश में पश्चिम बंगाल, दिल्ली और समग्र आसाम से बातो भक्त आए हैं। मैं उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मित्रों, बातो समुदाय जो बातो धर्म का अर्थ जानते हैं वो ही जानते हैं कि बा का अर्थ 5 होता है और 2 का अर्थ गहरा होता है। बातो का मतलब है 5 तत्व के विज्ञान को, उसके गहरे रहस्य को समझने की प्रक्रिया। और बोडो का बातो धर्म ब्रह्मांड के 5 तत्व, शान मतलब अग्नि, अखा मतलब आकाश, पार मतलब वायु, ये 5 तत्वों को एक साथ एकता का संदेश देना, यही बोडो के बातो धर्म का मूल सिद्धांत। और बातो धर्म के दर्शन के अनुसार बोराई बातो ब्रह्मांड में सर्वव्यापी है। आज पूरे बोडो लैंड के सभी निवासियों के लिए और बातो धर्म के अनुयायियों के लिए बोराई बातो के सामने आपके मंगल और सुख शांति की प्रार्थना करता हूं कि ये समुदाय, ये धर्म अनेक सालों तक चलता रहे और आगे पर पृथ्वी के हर क्षेत्र में ये फिलसॉफी को हम पहुंचाए। पंच तत्वों की ये जो फिलसॉफी है, ये प्रकृति की पूजा की फिलसॉफी, और यही फिलसॉफी के आधार पर आज मतलब अग्नि से लाल कलर को लिया गया है, अखा से, आकाश से नीला कलर लिया गया है, वायु मतलब बाहर से सफेद लिया गया है, हाँ मतलब पृथ्वी से पीला लिया गया है, और देश मतलब जल से हरा लिया। सो रायजोफोर जेसां हायो दिन्थिनो नाजाबाय, जाखिनि हादों रायजोफोरनि सिगाङाव दिन्थिबाय। सो बेनोसै, जोंबो मोनफैबाय दखानाव। सो जायफोरा जोबजासे नायबाय, आंनि गोसो गोरबोजों रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जायफोरा गोदान फैदों आंनि चेनेलखौ अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे खनायाव बेल आइकन बेखौबो थुना लादो। आरो लोगोसे जायफोरा फेसबुक पेजाव नायो पेजखौबो फल' खालामना लादो। सो दिनैनि बे बाथौ दुलाराय बाथौ महासभानि प्रग्रामखौ एसे दिन्थिबाय। सो दिनैनि ब्लगखौ बेयाव फोजोबनाय जाबाय। सो बाय बाय, सी यू नेक्स्ट ब्लग।